Alessandro, presidente di commissione organizzadora del evento, arti marciais kemana kau reklaran, Alessandro presidente, Alessandro informação hau recolha, mas be hau momento ne hau fila ikus, como hau sermoni terrotu, hau si sobu tenda, se entrega emenesasan, nebe hau ladun apar situação ni dane, hau levisi maka bau lo ko acompanha italiana. É masira na bema como si município. Pronto. Ao recolhe a informação e anemos ida hau da lahare hau atu kuliamos lá dia Cleo atu clarifica buat idane vítima ho condutor maklori careta ho hau ne visi tambah momento ne nia atu akeras hamutu com segurança atu akeras situação ne calma akeras situação ne até hau ne amini mistri botmos to akeras fatin acontecimento ne consegue a calma de fali situação ni ne e kusmai hau rona fali buat tidak o ensino que fale idane dia Cleo atu ita usurasi pa vítima ho testemunho de nabema ka asoro problema biasanya amila laos advansa hatai kona bansa tribut kona barti masai sini muslaiha amilau maine amilau tir regras nebema sai sinova amnia amne kolia kerjan lau kalma lau tir buat nebema hafasai antau hino momento am lau mai kalma antan de repente am to ya mantasinya ne de repente matiru tiru sertiru antan sertiru langsung kon hau kon tamhene langsung hau lor liman takan sane antau hau husik sayan sane antar rang ketik sai ema ho killer sane parlai ema tiru antan langsung sirat killer langsung kareta para langsung hamus muntung keras ansa ran sa sai bar ansa desmaya tia langsung muntung keras siratu aksoi tuni siratu bane be haula dun hatene tambah langsung pinsen te keras piska lor piska langsung lor tir langsung lor piska ne malah tambah yanwa momento ne bakal polisi mai langsung foto hau investiga negal langsung polisi foto kar keras emedan be mak autor krimi dane sim ne mas langsung hinbane langsung hare keras fatin be piska mas lor hoto keras hau kal pinsen te keras be usi masa dan ini atau asal tu beda dan ini tambah halu natin tambah hau pinsen te keras momento ne ami mai seneba ami mai hau udah bida kondutor au halai ya penti sebolu de matuda antau para karete ya fatini dane au para ya fatini ne au tu hareban ya ransulin tun mai ba foto tenia tauti ya harak leten wanida di metawela na ba antau sia hotu tun me hale hele dane hale hotel bain hare bain ransun anta mula fatin ne ya letene reas kareta halai okos anta separa besike dane anta bele musu tam fatuk anta muda se susi fatin ne bahia fatin luan pa la bele besike da relolone anta para tiane hotu tu me hare tiane anta sine ba mai an barak hare bansane telepon la Cleo amnia mau ajubito to ne na ba bolu rasira ne hotu tu kalma anta ami hare be dan ne te polisi to na mai manjubi to ne na ba polisi to anta entrega vítima ba polisi hodi ba hospital ami kalma te dan ne polisi mos segurança hin metin ne ba ami ne to nia hetan tratamento ho hospital ba ame ba hodi fal nia fila mai polisi ta fal hodi nia ba halo declaração nia ainar hasan ne au senti dane lai kare tham ami lao mai ne katana laiha ami hoto lao la hodi katana ami lai ye meida to katana ka fal don ami lao pur batbe ma kami lao misa meida to ka fal katana ne lai meida ka fal ai mus laiha
ausenti dane lalos. Tambah ami iane agora segurança totio na mai bati dane acontece. Tambah mai ami ida kareta ida agora vítima am para hotu de harehela ema ida kanik ne. Depois uma sekar criança ne uma dok tia si sore ne ba. Ema ida ne para tia ansa tumba terminal ne uma ka sai tia bahasa tangkleten ne. Anta ami sibuk ko ida be vítima ne kanik ne. Ami meni mata ka kanik ida ne ami sibuk ko ida ne la hare ba to ida ne tambah lahare. Lahare am lahare wa matan dia ida ne hasane. Sekar kan hare dia ida ne musuh duni buat ita kolio buat ne be justo. Ida ne be ita hare no ida ne be ita la hare. Ago ita hare dia hasane anta lo masih dia ne ita la hare hasane. Ansane au nudar Sekretar Geral da Organização Afirmação Esporta batu tu dia misalnya ne crime ne memang ka organisasi. Kami lau biasa ne ho buat ne betul legal, tur atur jasa. Mai besil grup dia ne kongsi ne be halo atas sang halo aktu sirang sana ne crime organisasi. Tamasira tura sira perparah halo sasana tu asal kami ne vítima sira ne ya dalam. Ne be ami sai vítima i ami maka sai halo keisa i neste momento ne halo amia vítima sira halo keisa duni ba polisi agora ia polisi maka halo investigação. Baat ia caso selo ne be acontece ne ami latenida. Ne husu ba autoridade lokal sira serviço sira para tu ne coopera ho polisi para tu halo investigação kleadita. Claro que processo ne atulori ba tam ami ma halo ami sai vítima ami halo keisa processo tem que levantar ba ini. Ne Ministério Público mas halo ação penal hasuru autor sira nebe maka halo aminia membro sira kanek. Obrigado.